laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum sir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ala toon. Eyi yettude Allah ɓoyɗon e jaam. Alhamdulillah onon tolle. Yettude Allah ɓoy ɓe gurde no e jam toon. Ɓe fof maɓɓe ɓe jam alhamdulillah onon tolle ɗon fitade ka meɗen. Eyi ko jam tumtana o ala alhamdulillah sina e wayrindiri seeɗa. Wayrindirama seeɗa ustade. Gasi alhamdulillah yalla ala. Naam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe julɓe tedduɓe e wonɓe ka radio lawol kisal ɗo ɗe on hiire e jantana laaton e ɗon e janton ɓengure mon nden foppuno e jang alhamdulillahi minen ngaɗo men jang Allah hara on fuu moɗon hiɗom e jang haɗa men inni on fuu moɗon ko saɗi ko tooli ka radio lawol kisal haɗa ɗon weltana fota e batte wakkilariji ɗin e batte seena on kadi haray ɗon weltana fota en torki Allah yalla alan ɗon weltano en fuu meɗen amina ya rabbi nam haray no andirɗen noon nene gotoɓe tedduɓe haray jumaje ɗen fof haray hiɗe mari fottugol ɗo ɗe ko ɗum ɗum woni haray ɗe mari ɗo hirde islam waɗa bayana e jumaje ɗen fof haray jumare ɓe noon ko sabi ɓe différent woni waɗande en yewtereji haray noon hannde ko ustasi Abdoullahi Diaguité haray ɓe fof ɗen anndi ɓeeɗo haray ɓe seeni ke ga laabiji buy haray ko Bruxelles ɓeeɗo woni ko woni haray ko ɓeeɗo hannde kadi woni wen waɗande yewtere nden inchallah so tawi ko ɗum Allah alan ɗo muuyi haray on fof moɗon on weltanama en toriki Allah yo Allah alan ɗon weltana en foppo men waɗana en joddi ɗum ɗo on jannatul firdawsul a'la. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم فقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا نحمدك اللهم فضلتنا على سائر الأمم وجعلتنا عليهم شهودا ونسألك العفو والعافية وأن تلهمنا رشدنا والدا ومولودا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له افترض أشياء وحرم أشياء وحد لنا حدودا ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المخاطب بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللهم فصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الذي تممت خلقه وخلقه وقويت إلى الخير طرقه وفتحت به آذانا صماء وأعينا أمياء وقلوبا مغلقة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا عباد الله أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرى مسيب جول بتبدو باوين يتدي الله سبحانه وتعالى دوانو دينلا دمي محمد صلى الله عليه وسلم أرى ميدو هيورو أن هيوران الإسلام وي أنغول أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aray ko oɗo hiwrandu on hiwrandu yimɓe alijanna ɓen ka alijanna en toriki Allah yo Allah waɗo yimɓe alijanna aray ɓaawo ɗum yewtere meɗen nde marɗen hannde e o radio men laawol kisal ɗo ɓaawo e weltanade taw musidɓe men ɓe fou kala jentiɗo nde yewtere ɗo aray inchallahu yewtere men nden ko e fii alqur'ana on woni e mahade mi mana ko ɓangingol ayeje alqur'ana yoga e ayeje tawɗe hara hiɗe nandi hiɗe ka konnguɗi hiɗe nandi hay tawi mana on no serti kono hara hiɗe nandi ka janngugol haray nde yewtere ɗo fayda ko homɓe ɓuri e fewtude ko tentini sukaaɓe fewndaniɓe ɓen janngugol e fewndaniɓe hunjagol alqur'an e fewndaniɓe waɗugol bahas ko wiyete kon waɗugol recherche hara ko recherche imma recherche scientifique ma ɗum recherche ni ɗum fii faamugol ayeji alqur'ana on no ɗe waalori noon fii yo waawu welande en fii hunjagol nde anndugol ko honɗum woni alqur'an sabu no heewɓe men hannde no janngude alqur'ana no yerginde nde kono hara fayda buyi hara muutaaki buyi sina ɗo ko ɗon hatti donc haray aɗa ɗum ɗon hiɗe weltano taw musidɓe ɓen fof o équipe laawol kisal musidɓe men kala tawɓe no naatude ka laawol kisal ɗo jento o radio
e kala musidɓe men kala kaɓe wawi wontirde haray e sutenuɓe e tambitiɓe o radio ha o fewndi ka o fewndi ɗo sabuna hiɗen anndi ko golle molanaɗe ni ara hiɗen weltano ɓen ɗon fof taw hiɗen tora Allah yo Allah waɗanɓe jodde aljanna hiɗen weltora invitation moɓe nodditi en on hannde fi waɗugol ɗo kalimaji ko yowdiri e diina ka tawata arabu dina l' islam ko hafuɗe en fof meɗen ɓalejo o arabu jowo mowona ɗum o donc haray yewtere nden hinde eɗen programme yilugol nde nder toɓɓe tati toɓɓere aranere nden ko ɓangingol andingol alqur'an o ay tariful qur'an andingol alqur'an on ko ɗum woni alqur'an ara ko définition muɗum on toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko ɓangingol suratuji alqur'ana on noone no ɗi jippori noon hara ko ordre no ɗi jippori noon wona no ɗi woniri noon ko alqur'ana no ɗi windori ɗo ni sabu eɗen anndi na no ɗi windori noon ko alqur'ana woni ordre jippagol majji o toɓɓere tataɓere nden ko ɓangingol yoga e aayeje tawde hara aya on no woniri noon complet hara sifa makko no filliti laabiji buyka qur'an imma laabi sappo ma ɗum ko ɓuri ma ko hewta ila e laabi ɗiɗi haa e laabi capanɗe fof muɗum no nder ga haray si sagara on jaɓani en ɗum ɗon fof haray en ɓanginanay musidɓe ɓen ɗum ɗo haray fii hara ɓe ɓurtu waawde heɓude anndude ko honno ɓe ƴettitirta e fii hunjagol alqur'ana ma fii rewtagol ma fii taskitagol haray ko ɗeɗo toɓɓe tati inchallahu si allahu newnani en haray marɗen yewtugol ka kiikiiɗe ɗo haray ko adi kon taw hiɗen andintina jama on wonde alqur'ana on ko daalol Allah haray noon ko daalol Allah wondugol e mu'jizaji luttaydi haa ñande darngal dari heɓotaako heɓaaki haa ka wonɗen ɗo heɓotaako kadi waawuɗo humpitaade anndugol bii ko woni e alqur'ana sabu honnun ko baharu mo alaa pencen alaa ka wiyeteeɗo ko sera ko gooto kala no ukkaade ɗaɓɓita fubboo haa ka tawi ko haa ɗon o waawi o inna ko haa ɗo min mi anndi ko lutti kon ko wallahu alam donc haray ila e firooɓe qur'an ila e sahabaaɓe haa e taabiina en haa hewti ka wonɗen ɗo hannde hay gooto waawaali heɓude kuɓindagol alqur'ana on fof tawa bii ko woni alqur'ana himo anndi donc haray ɗum noon heɓaaki taw ko ɗum waɗi so enen kadi ko yeru ko annduɗen kon sifotoɗen nder ton ko lutti kon ko wiyen ko wallahu alam donc haray ko ɗum ɗo ko ɓanginande tun taw yeƴƴintingol hakkille yimɓe ɓen e fii mu'jiza mo alqur'ana on jogii on telen sengo cenɗe ɗen fof noon ka sengo adnayankowo ka sengo laakarayankowo jooni noon haray no wirɗen ni alqur'ana on ko honɗum woni alqur'ana ko konngol Allah jippinaangol e dow nelaaɗo me en Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama tawɗo ko on ɓuri moƴƴude e biidendanaagal ko Allah subahanahu wa taala on tagi ko annduɗen fii mum o e ko en annda fii mum o donc ko hombo jippini alqur'ana on e nelaaɗo on sallah sallama ko saydna jibril malaikajo wiyeteeɗo on jibril ko on ɗon jippini alqur'ana on e nelaaɗo on e dow yamiroore Allah bi maana ko Allah subahanahu wa taala woni ko yamirimo yo addu alqur'ana on e nelaaɗo on wano woniri ko kanko jibril woni ko jippini defte kammuyankooje ɗen fof ko ɗum waɗi so wi'a malakul wahayi malaikajo addowo wahayu donc haray ko on addi tawreta ko on addi linjila ko on addi zabura ko on addi suufi ibrahim e qur'an e bi defte tawɗe iwrika kammu jippike e hoore annabajo kala ko yowdiri e wahayu ko sayyidina jibril woni ko halfina ɗum ɗon donc haray alqur'ana on ko nde rewirtede Allah sabu janngugol nde ndi mana alqur'ana on ko muta'abbadum bi tilawatihi nde goɗɗo no janngude alqur'ana haray koye dewal Allah o woni konngudi ɗin fof ko alqur'ana tun kala ko jantete ko alqur'ana tun goɗɗo janngata tawa hara ɗum ɗon himo e dewal a janngata ɗo ɗen jooni wi'eeɗo jooni sa fonti goɗɗum ɗo livre goo deftere ɗo ɗen ko nde mari daraja wo hayso ko sahihul boukhari a janngata ɗo hadis hara ɗa windaneede baraji wori ko on ɗa janngude ko hadis o ko ɗemba sa gollitiri kam kono alqur'ana sa fontide fanni hiɗa janngude haray ɗa windaneede baraji janngol alqur'ana ko dewa donc haray ko ɗum ɗo ni alqur'ana ko menta ko haala arabu ani kalamullahi alqur'an huwa kalamullahi ta'ala almunazzal ala afdali khalqihi sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam biwasitati jibril aminul wahyi wal qur'anul muta'abbadu bi tilawatihi ɗum ɗo ni alqur'an joni noon ɗum ɗo no wirɗen ni ko alqur'ana on ni nde alqur'anare noon hinde mari geɓe hinde mari pecce hinde mari konnguɗi e kalimaji bi mana ko karfe hawtita waɗa kalimaji ɗum hawti ɗin kalimaji hawtidira waɗa konnguɗi e yani jumlaji juutuɗi ɗin jumlaji hawtita waɗa fakraji yaajuɗi ɗin fakraji moɓidira e nder suratuji
ko ɗum ɗo hawta fof waɗa e nder ngaro woto ko ngon ngaro ko ɗum ɗo woni ko wiyete alqur'anul karim. joni noon o alqur'ana no wirɗe ni ɓawen ɓanginde ko woni alqur'ana on toɓɓere ɗaɓere nden ko hikkinten ɗon ko ɓangingol jus aji qur'ana on e karfe ɗen kalimaji ɗin e suratuji ɗin. haray o qur'an ko marɗo suratuji 114 e riwaya ɓurɗo sellude on sabu nan woodi riwayaji goo wi'uɗi ko suratuji 113 sabu ɓen ɗon hiɓe hawtiti suratul anfali e suratu tawbati ɓe waɗi suratuwol gotol sabu ko tawi kon suratu tawba kañum mara bisimillahi donc ɓe hawtiti ɗin ɗon suratuji ɗiɗi ɓe inni wonde haray ɗin ɗon ko suratuwol gotol boko ɗum waɗi so ayi so daari ka defte ulumul qur'an on yehi ɓe wi'i to wonde alqur'an on e wi'i woɓɓe ko suratuji 113 kono ko ɓuri sellude kon e ko ɓuri jiccude kon e riwayaji e hadisaji jogiiɗi turuqaji sellude ɗin ha hewto e sahabaɓe fof tawatara ko mutawatir koko lolli adna Allah o fof ko suratuji 114 woni e nder alqur'an o. joni noon ɗin suratuji 114 hiɗi senditi goɗɗi ɗin ko Makka ɗi jippina goɗɗi ɗin ko Madina ɗi jippina ɗi mana suratuji 65 ma 67 ɗin ɗon ko jippina hari nelaɗon no Makka ɓe mana hari ɓe ferali ɓe Makka ɓe seni Madina hari ɗum ɗon fof muɗum hiɓe katare Makka taw hari fergu ngun waɗali. joni noon haray en lintanayi ɗin ɗon jama on hara kono ɗi jippori noon e nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam e par ordre hara kono ɗi ardi noon ngol ɗo jippinagol ɗo hikki ɗon hara wonano ɗi windira noon ka sera ko yiyeten ka lannode suratul naasi ɓaawo qur'anu kala sabu iɗon anndi sen fonti qur'an kala haray ka sa gayni janngude suratul naasi a feƴƴi du'a khatmu on haray heɓe waɗi ɗon faharisji ɗi tawata hara ko ɗin ɗon ɓangini ayeje suratuji qur'an on no ɗi windori noon no ɗi waɗori noon ka nder alqur'an kono haray naano ɗi hikkodiri ɗon noon woni ɗi hikkodiri ka jippagol e nelaaɗo sallah sallam sabu sina ɗum ko suratu alaqi wonayno place fatiha on ndu ɓay ko ngol ɗon atti jippade e suratul nasri ma maida ɓay ko hakkude ɗon yeddotiraka sakki taw e ɗin ɗon wona place naati kono haray ko ɗum waɗi so tawi na noon ɗum woni ka jippagol. joni noon haray ko honno ɗi waalori hara kono ɗi jippinira noon e nelaaɗo sallah sallam eɗo jippinaɗi Makka par ordre e jippinaɗi Madina par ordre haray fuɗɗode nden ko suratul alaqi suratul attangol jippinede e nelaaɗo men Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ka nder fammere wiyetede gaari Hira ko suratu alaqi donc haray ko suratu alaqi woni go'o ko honno hikkiɗon ɗo en ala lintude en jantotoɗi tunno ɗi ardi noon par ordre haray ko hikkiɗon ɗen ko qalami e hikkiɗon muzammilu e mudassir e masad e takwir e a'la e layl e fajir e duha e sharhi andirangol wi'ede alam nashra ka defte warshe e asri e adiyati e kawsar e takasur e ma'un e kafirun e fil e falaq e nas e ikhlas e najm e abas e qadri e shams e buruj e tin e quraish e qari'a e qiyama e humaza e mursalat e qaf e balad e tariq e qamar e sad e a'raf e jinn e yasin e furqan e fatir e maryam e taha e waqi'a e shu'ara e namli e qasasi e isra e yunsa e hud e yusuf e hijr e lan'am safat luqman saba'i zumari ghafir fussila shura zukhruf dukhan jasiya ahqaf zariyat khashi'a kahf nahal nuh ibrahim anbiya mu'minun sajada turi mulk e haqqa ma'arij e naba'i e nazi'at e infitar e inshiqaq e rum e ankabuti e mutaffifin donc so ɗiɗo jippina ene laaɗon sallah sallama no lintirɗen ɗiɗo ni par ordre fewnoɓe wonno Makka ko suratul mutaffifina sakkita jippinede ene laaɗon sallah sallama fewnoɓe wonno Makka ɗum ɗo ko waɗi ko e nder duuɓi 13 ilaka nelaaɗo nela haa kafirgol maɓɓe seeno Madina ɗum ko hawri ko e nder duuɓi 13 ɗiɗo jippina donc ɓe feri Makka ɓe seeni Madina ko atta jippinede e nelaaɗon sallah sallama e nder Madina ko Baqara suratul Baqarati donc ko hikki ɗon e nder Madina on e 27 ɗi e nder Madina ko Baqara e Anfal e Ali Imran e Ahzab e Mumtahana e Nisa e Zalzala e Hadid e Muhammad e Ra'd e Rahman e Linsan e Talaq e Bayyina e Hashr e Nasri e wi woɓɓe go ko ɗon Nasrullahi ka defte warsu e Nur e Hajji e Munafiqun Mujadala Hujurat Tahrim Saffi Jum'ati Taghabun
fathi e tawbat e maida e riwaya goo ko maida ɓe wi'i ko yeddotira ko hakkunde maida e nasri konngol sakkita jippinede kono ko tabiti kon e hadisaji selluɗi tuggoyɗe ibnu abbas ko suratul nasri woni ko sakkita jippinede e nelaaɗo sallah sallama ɗum ko ñande fatuhu makka e riwayaji goo no wi hari nelaaɗo no dari ka arafa suratul nasri jippina donc ala kulli haali ko hajjumo nelaaɗo sakkiti hajjude on ko nden ñande woni ko suratul nasri woni ko jippina e maɓɓe haray andirangol wi'eede ka defte warsu suratul nasrullahi donc haray ɗo no lindirɗen ndi ɗo ni ko ni woni no ɗi jippinira e nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam haray ko wattaten noon ko wallahu alam ɗum ɗo ko telen sengo ka bange suratuji jooni noon ko ɗiɗo fof ko hawtita waɗa e nder nde deftere nde wonɗen janngude hannde wiyetende alqur'anul karim hiɗen toro allah subahana taala yo allah okku en barki janngol alqur'ana on o newnana en feere gollitirgol ko jannguɗen kon so en gollitiri kadi ɗen toro allah o e jaɓangen jooni noon haray qur'an on no sennda pecce goo kadi e noone sendande goo hara wonaa no jantorɗen ɗo ni honɗum woni nden sendande ko waɗugol jusu aji donc haray eyi suratowol gootol no mari jusu aji buyi wono bagara yiya suratuji go'o hara ko jusu aji e suratuji buyi hawtita waɗa e nder jusu gooto wono no anndirɗen noon jusu amma e jusu tabara e jusu gadi samia donc haray qur'an on ko jusu capantati ɗin jusu aji capanɗe tati no sendita e jusu kala senda pecce ɗiɗi woni hisbe capanɗe jeego donc haray ɗin hisbaji kadi capanɗe jeego hisbe kala no sendita e laabi ɗiɗi woni waɗa nisfawji ɗin ɗi hawri temedere e noogay donc ɗin nisfuji temedere e noogay kadi nisfu kala no sendita laabi ɗiɗi woni rubo aji temedere woni temeɗɗiɗi e capanɗe nayyi mana rubo aji temeɗɗiɗi e capanɗe nayyi donc haray so ndaari wano ka riwayatu ibnu kathir al-imam ibnu kathir il makki kamɓe ko ɗiɗo rubo aji ɓe jokkata ka naafugol ɓe waɗa ruku aji sabu nan woodi sendirɓe qur'an on ruku tawi ko faalaɗo julirde qur'an on fof donc haray en arwi e jantagol imamu ɓen sappo andiraɓe janngol andiraɓe wiyeede riwayaji ɗin sappo e jannginji maɓɓe ɗiɗi se puɗɗin e nder riwayaji ɗin noogay inchallahu si tagara on jaɓa ni en haray en jantanoyto ɗum ɗon kadi jamaw donc haray ɗum ɗo qur'an on no sendira ni ka noone e sendirgol mo jusu hara wona suratowol jooni noon si feƴƴii ɗon haray qur'an on kadi no sennda e façon sendande goo kadi ko honɗum woni ɗum ɗon ko nelaaɗo sallah sallam anndini en ɗum ko aayeje ɗen donc qur'an on ko ɓuri sellude kon e riwayaji hara ko ka riwayatu hafsa an asim mi anndintina ɗon taw ko wonɗen jantade ɗo kon fof ko mahiɗen e muɗum ko riwayatu hafsa an asim riwaya anndiraɗo wiyeede riwayatu hafsa an asim wona e riwayatu warsu wona e riwaya galun wona e riwaya kuufi wona e riwaya hamsi wona kisayi wona ɗi riwayaji fof koye riwayatu hafs an asim woni ko wonɗen e jantade ɗo ɗe jooni noon haray ka riwayatu hafs an asim qur'an on ko ayeje jelu qur'an on ko ayeje guluuje jeegoo e temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe tati e jeegoo ko ɗum woni 6236 verset haray woni alqur'an on ɗum ɗo ko ka hafs amma e riwayaji goo haray no ɓuri ɗum e riwayaji goo haray no manki ɗum mi jonna misal nokkeeli ɗiɗi ka andeten haray no serti ka ɓurɗugol ayeje ɗe jooni wano ka warsu mo annduɗen ɓurnoɗo lollude fuuta jaloo ka fuɗɗoode wano fatiha ko ayeje jeeɗɗi mari kono bisimillahi on wona aya ka defte warsu bisimillahi rahmani rahim wona aya ko honto ɓe waɗi aya timmin ɗon aya jeeɗɗi ko sa wi'i an'amta alayhim donc ɗon ɓe waɗi aya gayril mahdubi alayhim wala dallina ɓe waɗi ɗum ɗon kadi aya ayeje ɗen timmi jeeɗɗi ka warsu jeeɗɗi ka hafsu kono tayna nokku ngotu woni ko ɗe place jooni sen yirtike kadi misal ɗiɗa ɓanngal ka suratul kahfi ka defte hafsu ka riwaya hafsu mo wonɗen jantade ɗo suratul kahfi ko ayeje 110 jooni noon ka warsu ko ayeje 105 sabu nokkeeli goo ɓeeɗa waɗa aya hara ɓeeɗa konta ɗon ko aya mi ƴetta misal wono ka qissa zulgarnayni on won ɗon ka summattaba sababa fattaba sababan ɓeeɗa ka hafsu ɓe waɗi ɗon aya ɓeeɗa waɗal ɗon aya donc ka gol hal unabbiukum bil aksarina amala ka hafsu waɗi ɗon aya ka warsu ɓe waɗal ɗon aya ko ɗum waɗi si haray riwayaji goo no ɓurdindinni ayeje ɗen wona omo ƴettuɗen ɗo ko ayeje guluuji jeegoo e temeɗɗi ɗe capantati e jeegoo no woodi riwayaji wiwɗi ko guluuje jeegoo pette hay hunde fawa e riwayaji goo ko guluuji jeegoo e temeɗɗe jeegoo e capanɗe jeegoo e jeegoo donc haray ɗum ɗo ko ni woni haray ɗo ɓanginirɗen jooni noon si feƴƴii ɗon e kalimaji qur'an o ko kombiyende mo woni e nder alqur'an on kalimaji jelu
aray kalimaji qur'anu on e nde moɓande nde ƴettuɗen ɗo ko kalimaji guluje 97 e 347 ko ɗum woni 77437 e français 77437 aray ko ɗum ɗo woni nombre kalimaji arɗi ɗin ka qur'an aray so ndaari woni ko tafsir ibn kathir ka suratul kafi mo waddi ɗon nokki en ɗiɗi wiwɗi ko ɗo woni tumbo on ka ayeje ko ɗo woni tumbo on ka suratuji ka Allah daal ɗon ɗen ka qissa sukaɓe ndiɗo ka say hadruɗa ɗen ka ulamayni yatimayni ka kalimaji ko ɗon tigi woni tumbo kalimaji ɗin kalima ulamayni on ila e baqara ila e fatiha ha ka ulamayni ko feccere ila ka yatimayni heɓe naati ko feccere ka tumbo kalimaji donc amma ka ayeje ko aya ka qissa sukaɓen ka fammere won ɗon ka oya ɓe finuno ɗon ka ɓe ɗaani ɗon o yayni joni o goɗɗo e mo yaado e ɗi mbuɗɗo ɗe ndaarno yahen so heɓana hen ko ñamete ka saare ko wi isabu o inni o wal yatalafta wala yusiranna bikum ahada donc haray koye on aya ɗum woni tumbo on ka ayeje e si en konti hara koye defte hafsuɗen no yirɗen ni joni noon si feƴƴi ɗon karfe ɗen noon karfe ɗen hara ko lettre par lettre ila mo wii alhamdoulillahi on ka fatiha alif lam mimu alif lam ha cew mimu daali laamu alif laamu hasaker ka alhamdoulillahi haa e siññiije ɗen ka suratul naasi mo inni min al jinnati wan naasi ɗen siññiije ɗon woɓɓe na simpicce woɓɓe na e siññiije aray nombre karfe ɗen fof ko hawri e nde kontande nde ƴettuɗen ɗo ko guluuje 332 e 670 ko ɗum woni 323 e français 323 671 aray ko ɗum ɗo ni nombre karfe qur'an o fof majje ila elif ha e yaa donc si feƴƴi ɗon qur'an on no mari kadi toɓɓe ɗon noon luutodiral moola nangal no ari ka toɓɓe sabu hiɗen anndi nombre toɓɓe ɗen ko ɗon ɓurata ɗuuɗude ko yiltondiri seeɗa sabu ka warche ɗaafu on ko toɓɓere wootere mari wontirde dow faawu on ko toɓɓere wootere mari wontirde ley amma noon ko hafso am asim ɗaafu on ko toɓɓe ɗiɗi mari wontirde dow faawu on mari toɓɓere wootere wontirde dow jooni noon haray e o ma riwaya mo ƴettuɗen ɗo toɓɓe arɗe ɗen ka alqur'ana fuu koɗe toɓɓe guluuje 150 e 680 ko ɗum woni 150 681 ɗo ko noon ɓuri toɓɓe ɗen ɗo ɗum ɗo ko noone e mooɓande goo amma noon si en yiltitike ɗe karfe ɗe lintuɗen ɗo hara ko kalima kala ila ka alif haa ka yaa o harfeere kala ko laabi jel woni ko filliti hiɗe mari ceernooɓe tawɓe ɓe aama dattiɓe dari wakkilani en mooɓani en ɗum ɗo fof so ndaari ka defte ulumul qur'an haray hiɗno woodi yaltinanɓe en ɗum ɗo fof haray amma alifu on ɗo ila ka alifu haa ka yaa o fof muɗum hiɓe lintani en ɗo o gasa so en jantike haray no juuti kono ɓay haray ko ɗum ɗo woni ko préparé ɗen fii muɗum haray en ɓanginane tun jama on seeɗa ado e yahude ka ayeje fillinnide haray alifuji arɗi ɗin ka qur'an e o riwaya e nde moɓande nde ƴettuɗen ɗo hara ko ka harfo alif on e hamsa on no hawtita ko guluuje 4 e 6 e 600 ko ɗum woni 48800 amma hamsa on hara ko kanko pette hamsa on ko guluuje 26 e 10 ko ɗum woni 28718 amma harfu baawu on ko filliti ka alqur'ana o fof makko ela no wirɗen noon toujours e anditina ila e fatiha e naati ko laabi guluuje 11 e 201 ko ɗum woni 11202 amma harfu taawu on ko filliti ka alqur'ana ko laabi guluuje 10 e 199 ko ɗum woni 10199 e français 10199 harfu saawu on mo annduɗen ka pular woɓɓe no noddirama sum endu ko guluuje 10 ko wuluure e 276 ko ɗum woni 1276 e français 1271 amma harfu haawu on ko filliti ka qur'an ko 3273 ko ɗum woni 3273 e haala français amma harfu haawu on ko 3990 gon 3990 harfu haawu on ko 2417 ko ɗon 2417 noon ko gootum ka français
harfu daali on ko 5242 harfu zaali on ko 4699 non 99 harfu ra on kon ɗo no tawa e ɓurɗi ɗuɗde ɗin ko 11793 harfu zayu on ko 1580 harfu sin on ko 5890 harfu shin on ko 2253 harfu saadi on ko 1180 harfu baadi on ko 2293 harfu ta'u on ko 3173 harfu vawu on ɗon o ɗuuɗa few mo tawa ɗi ɗuuɗa ɗin on ɗon ko 842 harfu ayn on ko 920 harfu ghayn on ko 2208 harfu fa'u on ko 8499 harfu gaafu on ko 6813 harfu kafu on ko 10354 harfu laamu on ko 33522 harfu miimu on ko 27565 harfu nunu on ko 26354 harfu haawu on ko 19080 harfu waawu on ko 26571 harfu laamu on laamu alif on ko 4099 harfu yaawu on e sakitoro on ko 25990 donc haray ko ɗum ɗo woni karfu kala ko laabi ko adadu ko filliti konni ko alqur'ana haray noon ɗum ɗo hiɗen watta ɗon ko wallahu taala ala wa alam ko Allah woni ɓuri anndude kono haray yen ko waawde moɓude kon e defte ulumul qur'an o mbay ko ɗen haray ɓurata jantade sugu ɗi piiji e haray ko ɗiɗo adaduji woni ko waawde yiwde haray eɗen e gandal meɗen joni noon ɗum ɗo ko selengatengo karfe amma noon ayeje ɗen ko filli ni ko e jantikinani nombre ayeje ɗen joni amma ko laabi jeɗu ayeje ɗen filliti ka nder alqur'ana sabu nayi ɗen hawra ɗum buy ɗum ɗon no tawa e ko ɓurata faljinde hunjotoɗo tentini ko on to ɗum anndoto ko ka naafugol wano ka qiyamul layli ka suumayeje a yeeyi ɗo fuɗɗe ɗo naafede goɗɗo jannga ɗo ha e aya goo o hewtoya masala wano kalla o yijjata siko kalla barrana ka ko kalla laatuti ko ka ko kalla ko no hikki yeeso kalla on donc haray o ukkindira o iwa e aya goo o sota o jikkoyo e aya goo e wono ka yaayo Allah jiina no andirɗen donc haray ɗin ɗon fuu no woodi laabiji ko ɗi filliti ka qur'an tawara mo kala nombre mum no waawi anndade mo amanali wakkilike waɗugol base on ɗaɓɓiti ma ndaari ka defte tawɓe ɓe ɗaɓɓitanino e ɗum ɗon ɓe préparé ɓe accani en korone yo Allah waɗa men jodde aljanna haray ko ƴetteten ɗo taho ko ayeje fillitiɗen ka nder alqur'ana aya kala ko laabi jelu woni ko ari filliti tawi himo filliti no woodi ayeje tawɗe koɗe unique tawɗe ɗe mara to kora ka alqur'ana kanko pettismo makko ala no woodi kadi kalimaji tawɗi koɗi unique ka qur'ana tawa sifa makko ala on kalima ɗon ko wowla o no annda ko suratu kaari on to ɗaɓɓitoyno kugo joni noon amma taw ɗinno fillinni ayeje arɗe ɗen tawa sifa majje no woodi laabi ɗiɗi ma tati ma ha ɓuri ɗon ka alqur'ana ko ayeje 90 woni fillitiiɗe ɗen donc haray e wiyaade fof ko total on ni kono aya tawɗo sifa makko no ko alqur'ana kadi harana kanko ɗin tokoraaji ɗon ko ari ka alqur'ana ko ayeje 7 joni noon haray en fuɗɗoto jantagol ɗi noon inchallahu so tawi woni sagaraw men on waawi yonde fof haray ara noon en fuɗɗoto aya arano artiiɗo fillitaade on ko nder alqur'an ko kalimatu alhamdulillahi on eɗen anndi fuɗɗoode fatiha on ko alhamdulillahi jooni ko alhamdulillahi ɗon ko suratuuji 5 woni ko alqur'ana fuɗɗorɗi alhamdulillahi donc honɗi woni suratuuji ko fuɗɗoon nden ko suratul fatiha ko hikkiiɗon ko suratul an'am e hikkiiɗon suratul kahfi hikkiiɗon suratu sabay hikkiiɗon suratu fatir haray ko ɗiɗo suratuuji 5 woni ko nder alqur'ana tawɗi fuɗɗoode majji on ko alhamdulillahi donc haray ko waɗi siwrɗen e fatiha dow ko ɓay haray ko noon qur'an woni ko windira donc haray si feƴƴi ɗon aya ɗiɗaɓo on ka fillitagol no wonde lintirde noon ko alif lam mim on eɗen anndi fuɗɗode bagara ko alif lam mim woni haray ko fuɗɗori joni noon haray suratuji boyi no woodi fuɗɗorde alif lam mim wona bagara tum donc haray ɗin ɗon koɗi jelu woni ka alqur'ana fuɗɗurde alif lam mim ko suratuji 6 donc haray no jeeya e majji ara nun ɗum no wirɗen ni bagara e ali imran e ankabut e rum e luqman e sajada donc ɗiɗo suratuji 6 o woni tawɗi fuɗɗode majji on ko alif lam mim donc e kala noon ko hikkitoto ɗon hikko so fiƴƴi ɗon nandande tataɓere nden
ko ari ka alqur'ana tawa hara no nandi aya on o complète tawa sifa makko no moodi ko Allah subhanahu wa ta'ala dal don ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun o aya do himo filliti laabi ɗiɗi ka alqur'an arano on no e suratul baqara ka aya jowi ɗiɗaɓo on ko e suratul luqman ka aya joyi kadi wana noon donc haray nandande nayaɓere nden ko aya fillitiɗo on ka alqur'an ko Allah dal ɗon ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin oɗo kadi himo ari nokkeli ɗiɗi e suratul baqara tun woni ko filliti nokkeli ɗiɗi ara nun ɗum ko aya capannayyi e jeego aya capannayyi e jeeɗɗi afwan yaafe ɗiɗaɓo on ko aya temedere e nogay e ɗiɗi donc amma ka Allah subhanahu wa ta'ala dal ɗon ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun on ɗon ko nokku ngotu petti waɗi ka qur'an hara koye o siiha ɗo koye baqara o filliti ko waɗi so ɓe ɗimmiti oɗo ɗo ko ɓay kanko e dow ga hiɓe nandi kono kalima goto no ɓeyditi e oɗa ko tawata ala e waya aya ɗa donc nandande jowaɓere nden kala on dal ɗon tilka ummatun kadi halat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yamalun on ɗon kayno ari nokkeli ɗiɗi ka alqur'ana ka o filliti o fo muɗum koye suratul baqara on donc haray si feƴƴiɗo nandande jeegaɓere nden e alqur'ana on ko ari ayeji nanduɗe no wirɗen noon kala dal ɗon khalidina fiha la yukhafafu anhumul azab wala hum yunzarun on ɗon kadi himo ari e suratul baqara ka aya temedere e capanɗe jeegom e ɗiɗi o aroy kadi sifa makko fillitoyi ke suratu ali imran ka aya capanɗe jeetati e jeetati si feƴƴiɗo nandande jeegaɓere nden ko Allah subhanahu wa ta'ala daali ɗon inna alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim oɗo himo o aya ɗo kadi o filliti e suratu ali imran himo ari kadi suratu nur oɗo ko laabi ɗiɗi kan kadi woni ko filliti ka ali imran aya capanɗe jeetati e jeenayyi ka suratu nur aya joyi donc nandande jeetataɓere nden no wirɗen noon ko Allah daali ɗon nden walladina kafaru wa kaddabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun oɗo himo ari e suratul baqara e ko hikkiti ɗon himo filliti kadi e suratu maida donc ɗiɗo nokkel ɗiɗi oɗo aya kadi filliti ka alqur'ana ko ɗon e laabi ɗiɗi ka baqara aya capantati e jeenayyi ka maida aya sappo donc haray si feƴƴi ɗon nden nandande hikkiti nden ɗon ko ɗo nandande jeenayaɓere nden koko Allah subhanahu wa ta'ala on daali ɗon zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bizallamin lil abid oɗo kadi ko mo filliti ka alqur'ana laabi ɗiɗi e suratu ali imrana e suratul anfali ka ali imrana aya temedere e capanɗe jeetati e ɗiɗi ko suratul anfali aya capanɗe joyeegoo nandande sappaɓere nden koko Allah subhanahu wa ta'ala on daali ɗon wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin oɗo kadi himo ari nokkeli ɗiɗi ka alqur'an arano on no e suratul an'ami ka aya 4 ɗiɗaɓo on no e suratu yunusa ka aya 6 nandande sappo ɓere nden koko Allah subhanahu wa ta'ala daali ɗon wala gad istuhziya bi rusulin min qablika fa haqa billadhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un oɗo kadi himo ari ka alqur'ana e suratul an'ami aya 10 e o aroy kadi e suratul anbiya'i aya 41 si feƴƴiɗo nandande sappo e go'a ɓere nden koko Allah subhanahu wa ta'ala daal ɗon ngol inni akhafu in asaytu rabbi adhaba yawmin azim oɗo kadi himo ari laabi ɗiɗi ka alqur'ana ara nun ɗum no e suratul an'ami aya 15 ɗiɗaɓo no e suratu zumari aya 13 nandande hikki nden ɗon ɗen ko Allah subhanahu wa ta'ala daal ɗon fa alqa asahu fa idha hiya thubanun mubinu wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nadhirin oɗo ɗeɗo ayeje ɗiɗi jokkodirɗe hiɗe felliti kadi laabi ɗiɗi e nder alqur'ana on ɗum no e suratul arafi ila ka aya 107 ha ka 107 oyano leyto e suratu shu'ara'i ila ka aya 32 ha ka 33 ko ni ɗe arde ayeje ɗiɗi nanduɗe tawa ɗe fof kadi ko ɗe gootum hiɗe hikkodiri e suratuji sertuɗi donc haray sappo e tati on ko Allah subhanahu wa ta'ala dal ɗon qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun ɗeɗo ayeje ɗiɗi kadi hiɗe ari hiɗe jokkodiri nandalloji ɗiɗi nanduɗi oyano e suratul arafi oyaro e suratu shu'ara joni noon haray ko ɗeɗo ko ayeje ɗiɗi hikkodirde hiɗe nandi ɗeɗa kadi aroyi e suratu shu'ara ɗe ɗiɗo hiɗe hikkodiri hiɗe nandi kadi donc hiɗe jokkodiri aray e nder suratuji ɗi nandande hikkiti nden ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala dal ɗon wa umli lahum inna kaydi matin oɗo no filliti alqur'ana on nokkeli ɗiɗi kañum kadi oya on no e suratul arafi oya on aroyi e suratul qalami wol tawatata ɗi leyji to mbuya meɗen ara no hunjinoken ko neeɗi donc ko suratul arafi ko aya 113 e tati e 113 ko suratul qalami ko aya 15 si feƴƴi ɗon nandande sappo e jeegaɓere nden ko Allah subhanahu wa ta'ala on dal ɗon huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi
walaw karihal mushrikun oɗo aya o ari ka alqur'ana kanko kadi nokkeeli ɗiɗi nanduɗi o yawno e suratu tawba aya 53 o yawno e suratu saffi aya 9 nanditayɗo e makko no ari mi ɓangina on ɗon si feƴƴen e suratul fatih ka Allah daali ɗon ɗen walladi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan ɗon ko e suratul fatih ɗon ko lannitiri wa kafa billahi shahidan wona walaw karihal mushrikun donc haray ko mi wattirdi noon ɗon ko ɓeydi nandugol ko sinaka sakkitoru waɗi si ɓanginɗen ɗon donc si feƴƴi ɗon nandande sappo e jeeɗɗaɓere nden ko Allah subahana taala daali ɗon wa yaquluna mata hadha alwadu in kuntum sadiqin ɗum ɗo ari ka alqur'ana oɗo no filliti laabiji buy par ce que ko nokkeli jeego o sertuɗi donc haray o yawonno e suratu yunsa o yaha on si feƴƴi ɗon nden imo e suratul anbiya'i o yaha on si feƴƴi ɗon imo e suratu namli imo aroy kadi e suratu saba'i e imo aroy kadi e suratul qalam donc haray ɗiɗo fof muɗum ko nokkeli sertuɗi hara hikkiti ɗum ɗon e yeeso aya on hara ko goɗɗum ngo aroy kono masalan a taway oɗo ɓaawo a wi'ude waya ɓuluna mata hadha alwadu in kuntum sadiqin tawa ko hikki yeeso ɗon ko qul la amliku li nafsi naf'an wala barra nokku hara ko hikkiti ɗon ko law ya'lamu alladhina kafaru nokku hara ko hikkiti ɗon ko qul lakum mi'atu yawmin hara ko hikkiti yeeso ayan kono serti ko ɗum ɗon wawatama andinde siko a faalaɗo hunjagol hara a fal jaali jillindirɗa donc haray sakkitoro no wirde noon himo aro e suratu sajada ka Allah dal ɗo waya ɓuluna mata hadal fathu in kuntum sadiqin donc mata hadal fathu kalima wa'adu on Allah on sansirimo ɗo e kalima fathu ɗum ɗon ko unique ari ka qur'an e suratu sajada donc si feƴƴi ɗon nandande sappo e jeetataɓere nden ko Allah subahana taala on dal ɗon ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim wa ma'wahum jahannama wa bi'sal masir oɗo kadi himo filliti nokkeli ɗiɗi pet ka qur'an donc haray e nanduɗi o majji goo kadi ala o yawonno e suratu tawba e aya capanɗe jeeɗɗi o ya on aroy e suratu tahrim ka aya 9 donc haray ɗiɗo siko majji ɗuɗa ka alqur'an no ardi ɗoni donc si feƴƴi ɗon nandande sappo e 9 on ko Allah subahana taala dal ɗo wala kadi atayna musa alkitaba fakhtulifa fi walawla kalimatun sabagat min rabbika laqudiya baynahum wa innahum la fi shakkin minhu murid oɗo kadi himo ari laabi ɗiɗi filliti ka alqur'an arano on no e suratu huudi ɗiɗaɓo on no e suratu fussila wonɗon e huudi ko aya 110 wonɗon e fussila ko aya 55 donc haray qissa annabi moussa noon no ɓuuɗi mi andintina ɗum ɗon ɓuri qissaji annabaɓe heɓitiɓe fof ka qur'an te ndaari wano ka imamul Qurtubi ka tafsir makko andi kanko tafsir ko ayatul ahkam on ɓuri firde ka qur'an imo sendi qur'an on par catégorie e jantoytude noon inchallahu haray ɓaawe gaynde ɗo si feƴƴi ɗon nandande noogayaɓere nden ko Allah subahana taala dal ɗon wala kadi arsalna moussa be ayatina wa sultanin mubin oɗo kadi o ari ka alqur'ana nokkeli buyi arano woni e suratu huudi aya 96 ɗiɗaɓo on aroy e suratu ghafir e aya 23 donc haray sifanino arde buyi kono a ɓay harana ayaji ɗen fof woni gotum kalimaji no toon ɗisiɗi ko serti ko ɗum waɗi haray sen ɓanginal ɗum ɗon fiwata e jillidir si feƴƴiɗo nandande nooga e go aɓere nden koko Allah subahana taala dal ɗon ma tasdigu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun oɗo kadi mo filliti nokkeli ɗiɗi ka alqur'ana hara kono ardini aya on fof o yawno e suratul hijri ka aya 5 o yawno e suratul mu'minuna aya 53 si feƴƴi ɗon no nandande nooga e ɗiɗaɓere nden koko Allah subahana taala dal ɗon fa iza stawayta anta wa man ma'aka alal fulki wa qul alhamdulillah donc qissa annabi noon ka suratul mu'minun oɗo kadi himo ari e suratul mu'minun e himo ari kadi e suratu huudi e nokkeli sertuɗi si feƴƴi ɗon ko Allah subahana taala dal ɗon qala rabbi fa anzirni ila yawmi yubathun qala fa innaka min almunzarina ila yawmi alwaqti almalum ɗeɗo ayeje tati jokkodirɗe hiɗe ari e nokkeli sertuɗi ka alqur'ana hiɗe filliti laabiji ɗiɗi oya no e suratul hijri ka aya ila ka aya 36 ha ka 37 oya aroy e suratu soadi leyto ila ka aya 9 ha ka 67 donc ɗeɗo ayeje ɗe tati noon hiɗe jokkodiri filliti nokkeli ɗiɗi e suratuji sertuɗi si feƴƴiɗo noga e 4 on ko Allah subahana taala dal ɗon fa sajadal malaikatu kulluhum ajma'un ka qissa baba adama fillitiɗo nokkeli heewɗi sertuɗi qissa baba adama on no ari ka qur'an e nokkeli buy sertuɗi fuɗɗi ka bagara aroye al imran ma ha e kaafi ka soadi leyto kono hara o aya ɗo hara ko aya gooto nanduɗo fof makko hara mo filliti e aya goo ko nokkeli ɗiɗi ari ka alqur'an o yawno e suratul hijri ka aya 3 o ya on no e suratu soadi ka aya 3 amma noon qissa baba adama ka Allah dal ɗon
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى نقول وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر نقول إلا إبليس أبى وكان من الجن ففسق عن أمر ربه وأن آدم كسرت كافر نم في اللي نقول بوي قرآنون أراي كونو باي هرا آية أرانو مريتون كو جيلي كو على أودا ودي سنجانتوراتي مو no ardi ɗon donc ara si fiƴƴi ɗon nogay e joyi on koko Allah subhanahu wa ta'ala dal ɗon illa ibadaka minhumul mukhlasina oɗo kadi ko aya complet ko ari ko nokkel ɗiɗi ka alqur'ana o yawno e suratu hijri aya capannayyi o yaw on aroyi e suratu sadi aya capanɗe jeetati e tati si feƴƴiɗo nogay e jeego on ko Allah dal ɗon qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qawmi mujrimin warada fi suratayn oɗo kay ari e nokkeli ɗiɗi ka nder alqur'an o yawno e suratul hijri ila ka cappa aya capanɗe joyi e jeeɗɗi haa ka capanɗe joyi e jeetati oya aroyi e suratu zariyati ley to ila ka capantati e go'o haa ka capantati e ɗiɗi donc ko ni ɗeɗo ayeji kadi arde hara koɗe ɗiɗi jokkodirɗe ɗe aro e suratuji différent donc si feƴƴi ɗon ko noga e jeeɗɗi on ko Allah dal ɗon alladina sabaru wa ala rabbihim yatawakkaluna ɗum ɗo no filliti nokkeli buy ka qur'an ara koye nder ayeje juutude kono ko ayeje tawara fof ko ni o ardi no wirɗen noon oɗo kadi ko nokkeli ɗiɗi ari ka qur'an o yano e suratu nahali aya capannayyi e ɗiɗi o yano e suratul ankabuti aya capanɗe joyi e jeenayi si feƴƴi ɗon noga e jeetati on Allah daali undur kayfa darabu laka al amsala fa ballu fala yastati'una sabila oɗo kay mo ari nokkeli ɗiɗi ka qur'an o yawno e suratul isra'i aya capannayyi e jeetati o yaw aroy e suratul furqan aya jeenayi noga e jeenayi on ka nandugol Allah daali summa ttaba sababa mo jantiɗen wonnani ka suratu kaafi oɗo kadi mo filliti laabi ɗiɗi suratu kaafi tun woni ko ni pette o arde o ala e suratowol go'o ara ko o siiga ɗo summa atba'a sababa ara ko ara ɗum ɗon tun no waɗa aya sabu won noon ka warso o summa atba'a sababan ɗo ɓe waɗali mo aya no jantorɗen no nane kamɓe ko ɗum waɗi kaafi timmina ayaje temedere sappo donc si feƴƴi ɗon capantati on Allah daali idhabu ila fir'auna innahu tawa oɗo no filliti nokkeli ɗiɗi ka alqur'ana o yano e suratu taha o yano aroye ley to e suratu nazi'ati aya sappo e jeeɗɗi si feƴƴi ɗon si feƴƴi ɗon ara capantati e go'o on Allah daali walladina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ɗeɗo ayeje jokkodirɗe ayeje nayyi jokkodirɗe hiɗe filliti e suratuji ɗiɗi différent oyano e suratul mu'minun ila ka aya joyi haa ka jeetati oya aroye ley to e suratul ma'arij ila ka aya noga e jeenayi haa ka capantati ɗiɗi oɗo ɓuri jogade ayeje joyi maɗe nayyi jokkodirɗe tawano ɗo woɗir ɗon hiɗe filliti e suratuji ɗiɗi hara fusɓitaki hakkunde majji donc haray amma o ka suratul mu'minun ko hikkiɗon ko walladina hum ka ma'ariji ko walladina hum bi shahadatihim qa'imun amma o ka mu'minun ko hikkitiɗon ko walladina hum ala salawatihim yuhafidun ka fuɗɗode suratul mu'minun no andirɗen noon woɓɓe no noddira ɗe e ɗen ɗon ayeje ɓenna ko ɗin ɗon woni critére fi heɓugol aljanna firdaus par ce que ko laɗnitode ley toon Allah daali ulaika humul warithuna alladina yarisuna al firdausa hum fiha khalidun kala timmino ɗen condition ji arɗi ɗon ka fuɗɗode suratul mu'minun aray yo anndu o heɓi attestation heɓugol aljanna firdaus par ce que Allah ɗaynata e nelaɗo on ɗaynta e donc yo Allah newna en donc si feƴƴi ɗon capantati ɗiɗi on Allah daali qala rabbi insurni bima kadabun e ɗengal annabajo makko go'o sabu na Allah daalata ɗum ɗo hara e mana makko koye mana e ɗengal annabaɓe go'o oɗo ɗo kadi mo filliti ka alqur'ana nokkeli hewɗi e suratul mu'minun donc oya ari e suratul mu'minun oya on aroyi e suratu nam ɗi fof ɗiɗo koye suratul mu'minun e ari kono koye ayeje sirtuɗe oya ko hikkiɗon ko amma galili la yusbihuna nadimin oya on ko hikkiɗon fa awhayna ilayka qissa annabi nuhu no andirɗen noon histoire juutuno ari ka suratul mu'minun e annabaɓe jokkodirɓe e qissa muɗum donc si feƴƴi ɗon capantate tati on ko tasi mim ɗo kadi ko goɗɗum ngo ko ayeje ko suratuji fuɗɗode suratuji go'oni sabuna e ɗiɗo kadi ko suratuji ɗi tati ari ɗo fuɗɗordi ɗum ɗo o yawon ko suratu shu'ara o yawon ko suratu qasas e hikkiɗon e namdi donc ɗiɗo goɗɗi ko ta sin mim goɗɗi ko ta sin tun haray ari ka alqur'ana ɗi buyi ɗi jokkodiri ɗon ɗen kanji kadi wonno ɗi alif lam ra ka jokkodiri ila e hijiri ha e huudi dow to donc haray ɗiɗo kadi oɗo kadi ko filliti ka alqur'ana no wirɗen ni koye nder ɗiɗo suratuji woni shu'ara e qasasi e namli goɗɗi hara ko hikkiɗon ko tilka ayatul kitabil mubin
goɗɗum hara ko tilka ayatul kitabe tun hara wattali yeeso ɗon almubin no andirɗon noon qur'an on ko nde fillin ni ko waɗi si nde weli janngude kono ko ɗum kay waɗi so no metti hunjaade donc si feƴƴiɗon capantati e nayi on Allah daali inna fi dhalika la ayatan wa ma kana aktharu muminin wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim oɗo kadi ɗe ayaje ɗo hiɗe jokkodiri ɗe fof ko e suratu shu'ara ɗi woni donc ɗo e suratu shu'ara no jogii piiji buy ko fillinni donc haray himo ari e nokkeeli jeego sertuɗi ka qissa annabaɓɓe sabu iɗon anndi qur'an on tentini hakkunde yasin e mariam ko qissa annabaɓe ɓuri ɗurde ɗon nden hara no waɗira par ordre o série ɓe fuɗɗora annabi nuhu ara annabi ibrahim ara ya annabi moussa ara annabi isa e annabaɓe no jokkondirɗo noon ɓe buyi wono e annabi lut e annabi yahya e zacharia donc hara no yaadi soggande labande donc haray ɗum ɗon no weli fi wonande hunjotoɓe ɓen se wattani hilla donc haray ɗiɗo no fillite laabiji buyi e nder suratu shu'ara e si feƴƴi ɗon allah subahana taala on daali wa id nada rabbuka moussa ani til qawma zalimin ɗum ɗo woni ɓaawo nde nandande ɗo e nde nokkure ɗaɓere tawa ko hikkiti yeeso makko ko watlu alayhim naba ibrahim nde nandande to taɓere tawa ko hikkiti yeeso ayon ko kadabati qawmu nuhinil mursalin ɗaɗen tawa ko hikkiti ko kadabati adunil mursalin donc haray e ɗiɗo nokkili sertuɗi ma haalani toy kadabati samudnil mursalin ɗiɗo fof muɗum ko e suratu shu'ara woni ko ɗi ari ka qissa annabaɓe ɓen ɓuri juutude ɗon si feƴƴiɗi ɗon nokku capantati joyi on kala dal ɗon summa agragna al akharin ɗum ɗo fof ko e suratu shu'ara woni kono ɗeɗo kadi ko ayeje nanduɗe nandande sertunde tawa hara ko e raɓɓumuji numéro ji différent woni kono hara ko aya goto fillite nder suratol gotol laabiji boy fof ko e suratu shu'ara woni donc si feƴƴi ɗon kala dal ɗon inni lakum rasulun amin oɗo kadi mo filliti laabi joyi ka alqur'an e fof muɗum kadi koye suratu shu'ara woni e nokkeeli joyi sertuɗi ɓaawo gissa annabajo ko lanni o allah watta e ɗon nden inna rabbaka huwa al-azizur rahim so fuɗɗo histoire o e annabajo kadi donc haray si feƴƴiɗo nokku capantati e jeegoo on ko allah dal ɗon fattaqullaha wa ati'un o fattaqullaha wa ati'un no filliti nokkeeli jeetati ka alqur'ana hara ko ni tun ni direct woni o ardi hara kanko pette kadi mo waɗa aya donc haray ɗum ɗo fof muɗum kadi koye suratu shu'ara woni sabu suratu shu'ara ko suratol jeyangol e suratuji ɓurɗi jogade ayeje ɗuɗuɗe ka alqur'ana fayda si feƴƴi e bagara e ali mourana ko kangol hikkotoɗo donc si feƴƴi ɗon ko allah daal ɗon ɗen gaalu innama anta min almusahharin oɗo kadi himo ari nokkeeli ɗiɗi sertuɗi ka alqur'an o yawno e suratu shu'ara o ya on aroyi e suratu ankabut donc si feƴƴi ɗon ɗen ko allah daal ɗo wama anta illa basharum mithluna wa inna dhunnuka la min alkadibin donc haray o aya ɗo kadi no filliti e nder suratu shu'ara fahin nokkeeli ɗiɗi sertuɗi o ya on aroyi e suratu huudi ɗo to si feƴƴi ɗon capantati jeenayi on ko allah subahana taala on daal ɗon illa azuzan fil ghabirina thumma dammarna al akharin oɗo kadi no ɗe ayeje ɗo ɗiɗi jokkodirɗe hiɗe filliti ka alqur'ana e suratuji sertuɗi o yaari e suratu shu'ara ngol wonɗen jantade fi mum ɗo o ya aroyi e suratu safat e capanɗe nayi on allah subahana taala on daali alladina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun oɗo aya kadi no filliti laabi ɗiɗi ka alqur'an o yawno e suratu namli aya 3 o yaw on aro e suratu luqman ka aya 4 si feƴƴi ɗon capannayi e goo on allah daali wa ma anta bi haadil ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun oɗo kadi no ari nokkeeli ɗiɗi ka alqur'ana ka filliti ara ɗum ɗo e suratu namli aya jeɗɗe go'o ɗiɗaɓo on aroy e suratu rumi aya 53 donc haray ɗeɗo ɗe ala nokkugo hay kadi nandira ni e nder alqur'ana on ko ni pette ɗe ardi ɗo donc si feƴƴi ɗon allah on daali ka 52 wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tazumun oɗo kadi mo ari nokkeeli ɗiɗi ka alqur'ana o yawno e suratul qasasi aya 52 o ya on aroy e suratul ankabuti e aya 74 si feƴƴi ɗon allahu on daali ka nandande 54 nden allah daali awa e ɗengal ɓeeɗo awa abawnal awolono sabu toujours nde ɗe wiide allahu on daali tawa hara feewita e mana allah haray ko en ɓanginayi woni ko ɓay qur'an on ko daalol allah sina ɗum haray koye konnguɗi yimɓe goɗɗum ɗum woni arde konnguɗi imma yimɓe moƴƴuɓe wona annabaɓɓen ma ɗum yimɓe bomɓe wano firawna sabu noon no ka wano en janngi no ka ɓur'an ka firawna tigi tawata no yewti piiji ka qur'an nde ɗen wiya ɗum ko allah daali na yen sikku wonde haray ko allah daali ka ma'ana ko firawna on ko fa ɗaɓa haray kanko woni kono haray ko wirten allah daali ko ɓay qur'an on en wii ko kalamullah
donc kaari ɗo awa abaunal awwalun oɗo kayno filliti nokke ɗiɗi ka alqur'ana o yawno e suratu safati o yawn aro e suratul waqi'a ka suratu safati ko hikki awa abaunal awwaluna om ko qul na'am wa antum dakhirun ka suratul waqi'a ko hikki awa abaunal awwaluna om ko qul innal awwalina wal akhirina la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum donc si feƴƴiɗo nandande capanɗe nayyi e nayaɓere nden ka Allah dal ɗon wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun oɗo kadi himo ari nokkeli ɗiɗi sertudi ka nder alqur'an oya on koye suratu safati fayin o ari ka nder alqur'ana oya on o aroyi oya on aroyi suratu tuuri donc haray ka aya 25 si feƴƴiɗon capanɗe nayyi e joyi on Allah daali illa ibadallahi almukhlasin oɗo no filliti laabi nayyi ka alqur'an ɗi fof fayda koye safati ɗi woni donc haray hikkiraki ɗon yeeso majji goɗɗum goosi wona ka qissa no andirɗe noon qissa nabaɓɓe ngaari ɗon ka salamuji ɗi nduuɗi ɗon ka suratu safati donc si feƴƴiɗon capanɗe nayyi e jeegoo on Allah daali fi jannati naim kalimatu janna mo ɗuuɗi ka qur'an moƴƴa noon mo fawi e temedere boyi kalimatu janna e kalimatu nar no fota filletede ka alqur'ana kono ɗum ɗon en jantoyto ndeyɗen jantade kalimaji ɗin ara wona ka ayeje ɗo en andintinayi toujours koye jantagol ayeje nanduɗe wonde wona kalimaji amma nombre kalimaji ɗin ko filliti ko goɗɗum gon yeyɗo ha arate meɗɗe jeeɗɗi kono ko ayeje ɗe no yirɗe noon aya complet ara sifa makko no filliti noon ka qur'an ko noon en jantade ɗo fi jannati naim ko ari ko laabi ɗiɗi ka alqur'ana o yawno e suratul safati aya capanɗe nayyi e tati oya on aroy e suratul waqi'a e aya 12 e capanɗe nayyi e jeegoo on Allah daali wa tarakna alayhi fil akhirin on ɗon kadi no filliti ka alqur'ana nokkeli nayyi ɗi fof majji koye suratul safati ɗi woni si feƴƴiɗon si feƴƴiɗon capannayyi e jeetati on Allah daali inna kadhalika najzil muhsinin oɗo kadi no filliti laabi nayyi ka alqur'an ɗiya tati no e suratul safati oya on aroy e suratul mursalati ka aya capanɗe nayyi e nayyi sikkiɗon capannayyi e jeenayyi on Allah daali innahu min ibadina al mu'minin oɗo kadi o fillitike laabi tati e suratul safati e hara ko aya complet ko hikkitoyi ɗon nden ko hara o yawn ko hikkiti yeeso makko summa aghraqna al akharin o yawn ko hikkiti ɗon nden wa basharnahu bi ishaqa ka qissa annabi ibrahima on ari ɗon o yawn ko innahuma min ibadina al mu'minin o yawn ko wa inna ilyasa la min al mursalina ɗi fof kadi koye safati ɗi woni o aral nokkugo sowona e suratu safati donc si feƴƴiɗon capanɗe joyi on Allah daali malakum kayfa tahkumun oɗo no filliti ka alqur'ana nokkeli ɗiɗi e fof muɗum ko e ɗi fof majji koye suratu safati ɗi woni afwan o yano e suratu safati o yano e suratu qalami ka aya capanɗe tati e ɗiɗi donc si feƴƴiɗon Allah daali in huwa illa zicre lil alamin oɗo kadi o ari nokkeli ɗiɗi pette ka qur'an o arali hay ka o waytata ni tawara ko kalimaji goo serti o yawno e suratu sadi o yaw on aro e suratu takwir si feƴƴiɗon capanɗe joyi e ɗiɗi on Allah daali ha mim ɗum ɗo kadi ko fuɗɗode ayeje ni fuɗɗode suratuji oɗo ko suratuji jeeɗɗi ari ka alqur'ana fuɗɗorde ha mim joni noon haray ko honɗi woni ɗin ko andiraɗi wi'ede alhawamin saabu hiɗen andi suratuji ɗin no mari fuɗɗodeji serɗi wono sabbalillahi ɗin ley to ka juzu gadi samia e ɗi hawamimji ɗo e alif lam mimji ɗin no jantorɗen ni takko ka ankabut e alif lam ra e ɗi hedde ka hijri ibrahim e ha alif lam mim ka bagara e alimran donc ɗiɗo no andira wi'ede alhawamimi saɓe fuɗɗorɗi ɗin ha mim ɗi jeeɗɗi ko wondi woni ɗin ko ghafiri e fustila e shura e zuhruf e dukhan e jasiya e ahqaf ko ɗiɗo woni ko fuɗɗori ha mim hara kadi ha mim on tun ko aya saabu yen andinayi ɗo e suratuji fuɗɗorɗi huruful muqatta'a ɗin wona riwayaji ɗin fof futti huruful muqatta'a to on tun yo waɗe aya no woodi riwayaji goo tawɗi wonde wi'uɓe huruful muqatta'a on ɗin noon ɗi wawata wonde aya par ce que ko aya ayaji jeeyaɗe wiyete ɗen ayatul mutashabiha yani jilɓuɗe hara ko ka ma'ana fanda wona ka lafse donc ɗiɗo wona wiyede alhawamim si feƴƴiɗon capanɗe joyi e tati on Allah daali tanzilul kitabi min allahi l azizil hakim ɗiɗo kadi hiɗe ari e nokkeli tati sertuɗi ka nder alqur'an o yawon koko fuɗɗode zumari o yawon koko fuɗɗode jasiya o yawon koko fuɗɗode aqaf si feƴƴiɗon ɗen ko Allah subhanahu wa ta'ala dal ɗon afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim oɗo ari e suratu ghafiri aya capanɗe jeetati e ɗiɗi oya on o aroy e suratu muhammad e aya 10 capanɗe joyi e joyi on Allah daali fa zarhum yahudu wa yalabu hatta yulabu yawmahum alladhi yu'adun oɗo kadi mo ari laabi ɗiɗi ko alqur'an oya on e suratu zukhruf aya capanɗe jeetati e tati
oya on o aroyi e suratul ma'arij e aya 44 si feƴƴi ɗon 56 on Allah daali kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun oɗo kadi mo filliti laabi ɗiɗi ka alqur'an oyano e suratul turi oya on aroyi e suratul mursalat Allah on daali am tas'aluhum ajran fa hum min maghramin musqalun am tas'aluhum ajran fa hum min maghramin musqalun oɗo kadi mo filliti laabi ɗiɗi ka alqur'an oyano e suratul turi aya 54 oya on aroyi e suratul qalami aya 54 si feƴƴi ɗon Allah daali am indahumul ghaybu fa hum yaktubun ko ɗum ɗon landitiri e o ka galaniɗa ɗen on ɗon wona sifa on ari ka suratu tuuri no wiirɗen noon 55 on Allah daali fa kayfa kana azabi wa nuzur oɗo no filliti o fof makko koye gamari o ari donc e nokkeli 4 sertuɗi e fof majji koye suratu gamari ɗi woni Allah daali kadi e suratu gamari fayi wala kadi yassarna alqur'ana li dhicri fa hal min muddakir oɗo kadi mo filliti e suratu gamari laabi 4 wono ɗiɗa fillitori noon laabi 4 Allah daali kadabat adum bin nuzur nokku hara ko kadabat samudu bin nuzur nokku kadabat qawmu lutin nuzur nokku wala kadi jaa ala fir'auna nuzur ɗi fof kadi koye suratu gamari ɗi woni ngol ɗon kayno andira fillintirnede e ɗi suratu ɗe ayeje nanduɗe ɗo so feƴƴi ɗon Allah daali fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban ka suratu rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban ko laabi 51 woni ko filliti e suratu rahman ɗum no fuɗɗi ka aya 13 haa ka aya 57 yani haa ka takko lannode suratu wongo nandita ɗo e ɗum ɗo seeɗa no ari ka lannode najim ka Allah dal ɗon fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara kono on ɗon ko unique ka nder alqur'an arugol fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara ɗum koye najim tun woni en yiyataɓe nokku e nder qur'an o amma oɗo no wirɗen noon fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban ko 33 fois woni ko filliti e nder suratu rahman no anndirɗen noon margol qissaji juutuɗi ko yowndiri e tafsir e nder defte tafsir sen ɗaɓɓitiri muɗum donc haray 61 on yafoto maccio limtugol nombre ji ɗin 61 on Allah daali suratu min al awwalin oɗo kadi mo ari nokkeli ɗiɗi ka alqur'ana ɗi fof koye suratul waqi'a woni ko ɗi ari donc oya on hara ko hikkimo wa galilu min al akhirin oya on ko hikkimo wa sullatu min al akhirin Allah daali ko hikki ɗon 62 on bal nahnu mahrumun oɗo kadi mo filliti ka alqur'ana nokkeli ɗo oyano e suratul waqi'a o yaro e suratul qalam donc si feƴƴi ɗon 63 on Allah daali fasabbih bismi rabbikal azim oɗo kadi mo ari nokkeli ɗiɗi ka alqur'ana ɗi fof kadi koye suratul waqi'a woni ko ɗi woni Allah daali tanzirum min rabbil alamin oɗo kayno ari laabi ɗiɗi ka alqur'ana o yawno e suratul waqi'a o yaro e suratul haqqa Allah daali sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi wa huwa al azizul hakim ɗum ɗo kadi ko fuɗɗode suratuji ɗin wonde ɗin hakkunde jusu kadi samiya e mulki donc haray ɗiɗo kadi no ardi ɗo ni hara ko aya ɗo complet hara ko sabbaha lillahi saabu eɗen anndi goɗɗi ko yusabbihu lillahi amma o sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi wa huwa al azizul hakim ko nokkeli ɗiɗi o ari ka alqur'ana o yano e suratu hashir o yano e suratu saffi joni noon amma fuɗɗorɗin sabbaha e yusabbihu ko ɗi boyi kono bay haray aya on no wirɗen noon o fof makko haray no woodi ko jilli ton ko ala e oɗa en jantaki ko en jantaki ɗin ɗon hande eɗen jantoyo ko kalimaji si feƴƴi ɗon 60 on Allah daali idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin oɗo kadi o ari laabi ɗiɗi ka alqur'ana o yano e suratu qalami aya 15 oya aroyi e suratul mutaffifina aya 13 60 Allah daali fi jannatin aliya hara o fof makko ko aya fi jannatin aliya oɗo kay ko nokki e ɗiɗi ari ka qur'an no wirɗen noon wona kalima janna on oya on ari suratul haqqa oya on o ari suratul ghashiya e 68 Allah daali wala yahuddu ala ta'amil miskin oɗo kadi o ari nokki e ɗiɗi ka alqur'an oya on no e suratul haqqa oya on no e suratul ma'un amma o arɗo ko suratul fajiri ka annduɗen ɗa kala dal ɗon wala tahadduna ala ta'amil miskin ko haɗi wattemme ɗo ko ɓay ɗon ko wala tahadduna wona wala yahuddu amma ɗo ko wala yahuddu ala ta'amil miskin donc haray ko nokke ndiɗo waɗani ko qur'an no wirɗen ni oya on e suratul haqqa oya e ma'un 60 tasi wa sittun 69 Allah daali innahu la qawlu rasulin karim oɗo aya kadi ko filliti ka qur'ana ko nokkeli ɗiɗi o yawno e suratul haqqati aya 54 o yawn ari suratul takwir aya 19 ko Allah daali ɗon ɗen ɗon 60 on Allah daali inna hadhihi tadhikratun faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila ɗiɗo ka telen juzu amma e juzu tabara taweten ɗiɗo oɗo kayno filliti nokkeli ɗiɗi ka alqur'an
o yawno e suratul muzammil aya 19 o yaari suratul insan aya 29 capanɗe jeeɗiɗi goo on Allah daali waylu yawmayde lil mukadibina ka mursalat ɗaɗen sabu no ngol ɗon kayno sattana fayɓe hunjotoɓe ɗen sabu si o tiwi waylu yawmayde lil mukadibina o jiɓo ko nun nde hikkotoɗo donc haray on ɗon kadi ko filliti e nder suratul mursalati ko nokkeeli 13 ɗoni ko laaɓi 13 o filliti e nder suratul mursalati gooto aroyi waylu yawmayde lil mukadibina gooto aroyi e suratul mutaffifina ka aya 10 donc haray ɗi fof majji ka qur'an ko 12 ɗiya 10 no e mursalati gooto on no e mutaffifin ka aya 10 capanɗe jeeɗiɗi on Allah daali mata'an lakum wa li an'amikum oɗo no filliti ka alqur'ana nokkeeli ɗiɗi o yawno e suratul nazi'ati aya 33 o ya aro e suratul abasa aya 32 capanɗe jeeɗiɗi e tati on Allah daali innal abrara la fi na'im oɗo kadi mo filliti ka alqur'ana nokkeeli ɗiɗi o yawno e suratul infitari aya 13 o yaaro e suratul fajiri nam o yaaro e suratul mutaffifina aya 22 capanɗe jeeɗiɗi nayi on Allah daali kitabum marqum oɗo mo filliti e suratul mutaffifina laabi ɗiɗi o aral nokkugo si wona e suratul mutaffifina kono mo ɗon laabi ɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi joyi on Allah daali alal araiki yanzurun oɗo kay mo filliti e laabi ɗiɗi ka alqur'ana o yano e suratul mutaffifina aya 23 o ya ɗi fof ko e suratul mutaffifina ɗi woni o ya aya 23 o ya aya 25 capanɗe jeeɗiɗi e jeegoo on aɗo sakkitoro on Allah daali wa adnat li rabbiha wa huqqat oɗo kadi mo filliti laabi ɗiɗi ka alqur'ana ɗi fof ko e suratul inshiqaqi ɗi woni oya ka aya ɗiɗi oya ka aya joyi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi on e sakkitoro on no wiirɗen noon Allahu on daali wala antum aabiduna ma a'budu oɗo mo filliti e suratul ngol buye men andi tawangol e ngol nelaaɗo ɓurayno juulirde e witri on sappi on ka darɗe ɗiɗi aɗo witri on oɗo mo filliti laabi ɗiɗi e suratul kafirun ɗa ka aya 3 oya ka aya 5 haray telensengo ka ayaji fillitiɗe ko ɗeɗo ayaji capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi wawɗen ko ɗiɗo nokkeeli capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi wawɗen moɓude ka tawata hara ko nombre de répétition ayeje ɗen wi'uɗen wona kalimaji ɗin amma so yirtike ka kalimaji a tawa no woodi kalimaji fillitiɗi laabi buy ka alqur'ana hara ko heewi kon kadi hara heɗi fota ko ɗum ɗo woni ko ɓuri wondude e mujiza kon ko heewi kon sa daari ka alqur'ana a tawa kalimatu janna on ko filliti kon ka alqur'ana sa ɗaɓɓiti kalimatu nar on ko yer ɗum kay woni ko filliti sa daari kalima azabu on ko filliti ka alqur'ana sa ɗaɓɓiti kalimatu rahma aw maghfira a tawa ko yer ɗum woni ko filliti donc haray ɗum ɗon kadi ko goɗɗum ngo joni noon haray sa on juuti moƴƴa haray ko ɗum ɗo tumi yiɗno ɓanginande no wirɗen noon ɗum ɗo fayda ko ɓuri concernude ko fayɓe ɓurɓe hittinde fi janngugol ma ɗum ɓurɓe hittinde fi waɗugol recherche ko yowndiri alqur'an ma wonɓe hunjaade fi tumtaɓe jillidiri ayeje ɗen ka hunjagol fi hara woti no manditi kala aya mo janngi yo anndu ko wonɗo on e suratowol holngol ni ko ngol dowto ka ko telel leyto donc haray ɗum ɗo haray hiɗe ndaro wona ɗo kono aɗo e ndaraade toɓɓere sakkitorde nden fii faalaɗo wadde marji ɗaɓɓitoya yiltito ko honto woni ko ittuɗen nde yewtere nde yewtuɗen ɗo haray marjiwol awwal on ko ka alqur'an yani ruttande ara nder mono faala yahude waɗa recherche ɗaɓɓita ɗum ɗo recherche ara noon ko ka alqur'an oti yiltitoto si tawi oti no faala ɗaɓɓitande hoore mum kañum kadi limana hoore mum amma faalaɗo yiltitade ka defte karamokoɓe tawɓe mooɓani en ɗum ɗo haray ara nun ɗum e himo wawi yiltitade e deftere no wiye al itganu fi ulumil qur'an l'imam jalaluddin asuyuti karamokojo anndaɗo lolluɗo ko jibinaɗo e feƴƴingol makko telen en 900 hijiri donc haray woni ko feƴƴini donc haray ɗum ko go'o marji ɗiɗaɓo on oti no wawi yiltitade e deftere wiyetede mo mbahisu fi ulumil qur'an li cheikh imam mannawul qappal haray ɗon kadi ko marji ugoma tawata hara ɓeɗo kadi no tawa e moɓuɓe ayeje ɗen no jantorɗen ɗo ni hara ko e riwayatu habse an asim donc haray marji o hikkitiɗon ɗon nde wonande faalaɓe yiltitade ɓe ɗaɓɓita fayin eɓe wawi ɗaɓɓitoyde ka charhu satibiya donc haray ko deftere andande charhu imamu satibi ko deftere tajwide woni hinde sarha e façon ji sertuɗi e nokkeeli e ɗuuɗuɗe e junngo karamakoɓe sertuɓe wono no jeeya e sarhu wiyeteɗo anndiraɗo wiyeteɗo al uufi yani li fadinat cheikh abdoul fattahi al gabi on ɗon no charhi satibiya donc e wiyeteɗo kadi abdoul asis bun abdourahman al maqdisi on ɗon kadi no charhi donc ko defte ɗuuɗuɗe haray amma fii ko yowndiri e kalimaji ɗi oti no wayintade ko sahihul boukhari on ɗaɓɓita e ka babu fadailil qur'an aray oti no wawi tawde ɗum ɗo kadi nder toon ma ɗum oti no wawi yiltitade kadi e deftere wiyetede fununul afnan fi ajabi ulumil qur'an
لشيخ عبد الرحمن البغدادي ما دون دفتره أندرا دفتر مالكي أنكم من بوي أندرا تفسير الجامع لأحكام القرآن لإمام القرطبي تفسير إمام القرطبي ما دون تفسير ابن كثير كفوق بغارة ما كان القرآن donc haray ko nder ɗum ɗo foti wawata tawoyde o jamɓuɓe mana nde ɗaɓɓitande nde Allah hoddira nden ɗaɓɓutugol ɗo haray miɗo daro wona ɗo miɗo wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi haray kala ko tawi on nani ga ko yaade bindi tawa hara ko ni mi fal jaali haray ko immorde Allah kala ko tawi hara mi falji haray miɗo tori yaafuye waɗi noon na jooma gandal woni yewtude ko janngana kuje ko on ɗo ekkitade haray ko ɗum ɗon mi wiɗno ɓangina nden haray miɗo tori yaafuye e balji goɗe ga kon ko lutti kon e wiyay wallahu alam ko Allah woni ɓurɗo anndude assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal